Mun rang tranga INP Mizo channel thir tu le ngai thatu zong te in zain chi bai kan bu ka chiu me ninga ni ania tun tumpo khothang lam chan chin toy update kanan siam le a min lo ngai thak sak le theu don nia United States Defense Official pakhat chuan US in Ukraine kuta howitzer pe ka tum zinga za som kwa chu Ukraine kuta omto atia US hian howitzer som kwa lai pe ka tuma chung zinga somret le pakhat te chuan Ukraine ram an thleng to ti na ni chu European Union le UK in Russia riak na thar siaman tum le ta ka chuan US President Biden chuan keni po sanction thar siam turin kanin pe reng atia tunkar hian khovel economy lian G7 ramte ka bedona kan ti tur le ti lo turte kan soi howang ati Sweden sarkar poin Kyiv embassy a hongvele ta Sweden ambassador to Ukraine Tobias Thaibak chuan embassy an hon thu hi Twitter aziak Zelensky chuan ramsom ni le pasariten embassy hon le zayan real mek ti in karliam ta khana lo soi to a UK Spain Italy le France tepon hon thuayan tum thu an puang to United States sero chuan mei thatok angak dona chuta boruak muan om tak ani chowin embassy hon an tumani Indian Prime Minister Narendra Modi hovin nimin mei nili khan India le Nordic Summit avoi ni na neyani le a Finland Iceland Sweden Norway le Denmark ram Prime Minister te antel theya Ukraine indo na chu anti tilian berani Summit zo hian joint statement siamin Ukraine rama humanitarian crisis om mek chu an ngai mo thu an soya civilian tam tak thi na chu an dem thu an puang boka India Nordic Prime Minister te chuan United Nations Charter anga international dan zoma poimo thu an soibok Moscow chuan beipuya thak le mek ni in Ukrainian Defense Minister spokesperson Alexander Matuzianik chuan soya mei ni thum chung ringot khan Russia chuan air strike voisom nga lai maya nei ni tin Caspian Sea chungzo na tangin Russian strategic bomber chuan rocket som pariat jet aphu chuaka Ukraine transport infrastructure ti chiatan tum nia riatani nimin ve khan Black Sea Russian submarine chuan cruise missile muhni akap chuak ti Ukrainian Defense Ministry chuan a report bok Russian Defense Ministry lampuin nimin khan Ukrainian military mun puyan kap tian puanga ramdanga tangaral thuam lak lu na kong pui railway station paruk zet anti chiat thu an soi military station an ka zong hi mun somli la yania silai muda na ammunition depot mun li an kap chebok United Kingdom chuan nimin mei nili khan Russia in khopui dang pani lak belatum ni in report an don thu apuang le ta a chung khopui te chu Kramatorsk le Severodonetsk teni tin battalion tactical group somni le pani zet Russia chuna da bel le tabuka Eastern Ukraine Izium bula anoma Donbas region lam lu antum ni riatani European Commission President Ursula von der Leyen chuan Russia bank lian ber shar bank le bank dang pani chu Swift International Banking Payment System atanga teltir to lo turin rotna siama he rotna hi soi ho ani photanga an thutluk na kan the thuayang Swift atangin Russia bank lian te an pe chuak ani vai chuan Russian economy hi a chau pha ve viu donani Donetsk le Luhansk lama indona anasale le maya Popas na phei chu civilian te po ruai chua thailo khopin indona anasani Moldova President Maya Sandu chuan anrama himri thu asoya pro-Russian separatist ten boina siam viu tumma se contingency plan fel takkan naya boina chuak zui lemlo ati Belarus chuan nimin khan surprise army drill soilok na mia lo sipai nun chanzirna an nei vele ta thut maya Russia sipai te an puirin na alian ta hle Ukraine chuan Belarus in Russian army zoma indona telve atumani chuan kan in peye ti in Ukraine State Border Service thupuang tu Andriy Demchenko chuan asoya
Belarus Defense Ministry chuan then omram te in thro sak khum na anilova hlo tura omlo atibok Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Bulgaria chu Ukrainian military manro chhia te siam thatna tho pui turin soma Ukrainian ambassador to Sofia Vitaly Moskenko chuan Bulgarian parliament a Zelensky lekha chu apeluta humanitarian aid damdoi thomno le ei tur te chenin Bulgaria hian mintan pui ka beisei ti na ziak nimin khan European Union throi tu te chuan Russia sanction na tho rukna tur an soi ho le to a EU ram somni le pasari ten Russian oil anti top vek theinan sanction a hian thil engemo tel tiran tumani British Prime Minister Boris Johnson chuan Ukraine tan US dollar million zathum le somsari le paruk pek atum le thua puanga UK hian unmanned aerial vehicle UAV po kar tharlam khian Ukraine pe katum boka tuna hian Toyota Land Cruiser som chuang set chuan Ukrainian civilian te veng him turin boina mun an pan mek boka United Kingdom hi ati thathin ngot mai Pope Francis chuan Putin a muatum May ni thum khan Pope Francis chuan Russian President Vladimir Putin muadu thu Moscow lama hriat tir to ti soyani a mase Kremlin chuan he thu hi engma chan na an la pelova Pope hian ni som ni velanin do nu khan Putin ne na in biak hi alo be sei to a lekha po alo pedai to ni voin thlengin thu thar awam lova Putin hian Pope hi amudu lem lo ni na ngai thei mai ome a Pope hian Ukraine rama in do na chu adem thu asoi fowa Russia emo an President Putin mingemo ero hi chu asoi ringai lem lova Pope Francis chuan tuna ri chuan kif tlo mai katum lo akal chukala kal nge yang Moscow a kakal masaka ngai Putin hi ka mu masak phota tulani ati Easter in khoma Putin atel thu kan soitum khan o Kirill chungchang kha kan soiri hleka Vladimir Putin a thlop viau kan ti to kha Pope Francis chuan hei hiria in aron soisel tangeya Kirill hi Putin atir ka tura ruat ang leka om turani lo Francis chuan atiani Kirill hian Putin an military operation ti asoi indo na hi athlop khop maya Russia ta na mel ma chu beizel mai turani anti ni ber European Union sanction na tho rukna Kirill mingalang vedon ni na lang buke Russian oil man tlom te le India hian atum tlat mai Russian energy le tu ramte an kalbo tak sia chuan India chuan tun ma ayatam Russian oil lak lu atuma mase Russia hian discount tamzo ka pek India chuan a beisei ani India chuan crude oil barrel khat US dollar somsari turin a beiseya company tam tak chuan tunlai hian barrel khat hi US dollar zale panga in an thalani India ram sarkar en kol company le private company te chuan Ukraine invasion nu hian oil barrel maktadoi somli lai an la lut le to a hei hi sang ni le som ni le pakhat chunga India in Russian oil alak lu zong zong ayen 20% zetin atam to zoka chuti chungchuan oil man he sang hle zel thowani India ramin oil amamo zong zong zinga sa somriat le panga chu ramdang atanga lak lu ni in Russian crude oil leitu ram tlem te zingami ani nge Russia le India inkar oil sumdon na hian sanction atuar lova amaro chu United States kuat le ramtam takin India hi pressure an pek nat ema wangin oil lak lu hi a harani ti in India sarkar official pakhat chuan soi India sarkar en kol company te hian thakhata barrel maktodoi som panga an la lut theya chu India import zong zonga tanga chutin za som velani Russia hian India beiseina ati hlotin sak thei chuan India sarkarin tunma ayan hlok na atel theidona India rama oil man te po hi a hniam pha angem tero asoi thei mai ri lofa kan thlir zelang chu India rama private company oil importer lian te chu Reliance Industries le Nayara Energy te anni Russia hian asumnar oil hi khailak lova India rama thon lu char atuma Baltic Sea lama tangin a local thinani ole khati zong kha tuntumata na Ukraine lam update kanan siam thei chunia
clear tu le ngai thatu zong zong ten atop thlengamin ngai thak sak thina wangin in chunga kan lo me